هیدی دلوه لی مزن و برسیه. شمالوکن مزن یین جی افریقایی گو زیدتری 500 جوره نباتان دخواه و خطریا تندرستی بو مرووان چه دیگه جاره کدن لی ایالت فلوریدا یا باشور امریکایی داگیر دیگه. وزارت چاندنی یا فلوریدایی نیوپورت ریچی که شماموک لی بلاو بونه وک هریما کارانتینای دست نشان کردیه که ری لبر بلاو بونه وان شمالوکان بگذه. و پسین پروردگیری و درمانان وان جناو جنگهی را دکه. جیسون ستانلی بیولوگ جی وزارت چاندنی یا فلوریدای دبیجه که او شمالوک مترسی چه دیکن هم بو چاندنی و هم جی بو مروان. شمالوکین بجاهی مازن لافریقیای فلاکتک چاندنیه کل سر زیدتری 500 جورین روکان دجید جبرویه که ام گرینگیب هبونا وید دین دجینگه همدا پرزگیری که دنیا و شمالوکی اوا کو گرمه مشکی هلدگیره کو دکارت مرووان دا به صدما نخوشیا مننجیتی تنی یک شمالوک افریقی دکاره هر سال به قاسی 2000 هکان بکه که دبه صدما کاراساتا که جبو پیشاسازیا چاندنیا پهیز لوی ایالتی و کارپدست وزارت چاندنی جای پاسکوال دبیجه او بویا صدما نگرانیان بو خلک خواجهی لوی داری. لدەستپێکێ دا شەمالۆکان gelek bala xelkê kişand lê dema ku proseya mezûnbûn û belavebûna wan û nexweşî û pirsgirêkên ku ew dibin sedem em tê gihiştin em nîgeran bûn. Rayadarên Florîdayê bawer dikin ku dema ku kesekê ew bû xwedîkirina înaya malê û paşî berdaya nav jîngehê Şemalûka Efrîkî li eyaletê belav bûye. Şemalûkên Efrîkî berê jî du caran ji herêmên din yên Florîdayê hatibûn rakirin di salên 1975 û 2021 da. Wezareta Çandinî dibêje ku ew geşbînin ku vê carê dê tunekirina wan hêsantir be. Çeto Özel, Dengê Amerîka, Washington.